Vophong Sarthe Rongphar Amekar Vophong Singnar Cancer Keso cholonglok ajok local MSc Education Richard Tokbi phan kerap kachohang. Perthia thak munid akayalong kisu kisung jongsi dukok pulute munid akayalong kang kaching thura warsai lapen hem along ningkang sama vedeji. Lason se Sarthe Rongphar Amekar Vophong Singnar arta ningkan thok skebra isi cancer kisu cholonglok ajok mithanga hem humporti do an lapen chainong chilong chijor etlo sita bangso kisupen chipajok jia phan un edelo lasipini Duarbagori along local MSc mate education EM RICHAR TOKBI akihaya phan bangso kisupen ka chipajok jia phan nang ravek thapsi ahema sorpen ka choneng ripen nilitum news 24 pherang kia phan nang pachinidun nali tehem laso kisu mentupen loni Arji ding ulo hoptan ni dulu su secok lo he. Mane lang imu weda lo ni li cunta karbaro weda lo lasi saratum nang honi ma nang jin supa ni ma walam chalo ni rat ha wan weda di. Ni li cunga upai weda lo. dak hem ke non ke mane choklem punon judam punon tangkam ha punon la saburai ni vet ma mate koson lo Mane kanggat ke ke delo sabura bang ke hala tumbang ke usa tumbang ke bang kini klaim he sita nili tumna kya vek delo intela sinang li itum chinghon em sar phanali tum kupilo nali hinpen nam ki pudami ke laloti ne celang imu delo celang imu delo saratum aphan sige chuning ri lo ne ratha wayar lo nalimen achi thani ma nalimen achi thani ma nilimen ge kalirong pipi to radhar kat long ta do ma to chorolo